pertama, pemegang nomor undian 108. Kami panggilkan peserta pertama, pemegang nomor undian 108. Dipersilakan. Peserta 108 akan membacakan surat Ali Imran ayat 130. Akan membacakan surah Ali Imran ayat 130. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun wa ati'u Allaha war-rasul la'allakum turhamun. Wasari'u
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم
Selanjutnya, kami panggilkan peserta dengan nomor undian 124 yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 153. Yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 153. Adapun yang barusan turun dari mimbar bernama Muhammad Rafiq Pratillah, utusan dari Kampung Langkire. Untuk selanjutnya dapat bersiap-siap nomor undian 119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggilkan nomor undian 119 yang akan membacakan surah Al-Anfal ayat 1. Nomor undian 119 yang akan membacakan surah Al-Anfal ayat 1. Adapun yang baru turun dari mimbar bernama Muhammad Fudail Sultan, utusan Gampung H. Selanjutnya dapat bersiap nomor undian 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا صدق الله العظيم. Selanjutnya
kami panggilkan nomor undian 106 yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 21. Nomor undian 106 yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 21. Adapun yang barusan turun dari mimbar bernama Azzaria Azul Rahman, utusan dari kampung Manegaya. Selanjutnya dapat bersiap nomor urut 113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. La ayyuhan nasu qulu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum والذين من قبلكم لعلكم تتقون
التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita panggilkan nomor undian 113 yang akan membacakan surah Al-Hijr ayat pertama. Nomor undian 113 yang akan membacakan surah Al-Hijr ayat 1. Adapun yang barusan turun dari mimbar bernama Siratul Rahman, utusan dari Kampung Lamlin. Selanjutnya bersiap-siap nomor undian 122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alayhi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzirin. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
يعلمون ولقد أرسلنا من قبلك في الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggilkan nomor undian 122 yang akan membacakan surah Maryam ayat 16. Nomor undian 122 yang akan membacakan surah Maryam ayat 16. Adapun yang barusan turun dari mimbar bernama Nizaul Iman utusan Gampung Larangtunge. Selanjutnya agar bersiap-siap nomor undian 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليهم
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين yang manusia. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan yang kami muliakan, selanjutnya kita panggilkan nomor undian 123 yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 144. Nomor undian 123 yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 144. Adapun yang barusan turun dari mimbar bernama Ahmad Khairul Mukhtari, utusan dari Gampung Nesu. Selanjutnya dapat bersiap nomor urut 126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وما لمن أصابهم في سبيل الله وما ضروا وما استكانوا والله يحب
wabarakatuh. Selanjutnya kita panggilkan nomor undian 126 yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 144. Nomor undian 126 yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 144. Adapun yang barusan turun dari mimbar bernama Lydia Elfidariani Jannah, utusan Gampung Ngambu. Selanjutnya nomor undian 107 agar dapat bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afain mata au qutilan qalabatum ala aqabikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggilkan nomor undian 107 yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 133. Nomor undian 107 yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 133. Adapun yang barusan turun dari mimbar bernama Alif Zaki, utusan dari kampung MP3. Selanjutnya